Postaće od tebe domaćica, svi su izgledi, pa tetka da te udaje. Prepelica, što bi naratori rekli, naša najmanja koka, uvijek tako nekako počinje priča o toj prepelici. Pa bi stavile ovako na tepsiju na glavu i onda bi tako pješke išle na livadu sa još punim rukama hrane. Koji vam količ prvi padne na pamet kad se sjetite vašeg djetinjstva? Pre svega kiflice sa pivom. Medena torta. Kroasan je u stvari austrijski. Stvarno. Može biti komodni dodatak. Pa da. Čopio me! Pa pohvali se